me acquire website, email info@newmanschools.edu.gh. Your website here www.newmanschools.edu Ghana GH. Now we'll call your website we'll bet me and semi Sanso na multimedia group educational care scholarship no and also sabre ye bie kwan e de atum e bia multimedia pese ye boa 2016-2017 ye nkola woni made nanso wonya kwanya esansa wo maame nom ne wo papa nom boto munye a obekọ entoaso school eye senior high school no ebi enti no ye kai wo se bia wabo ewo sa nimdie bi na waye ade na ontimi entoa so enam sikanti a akwanya aba multimedia secure application na kire ye die nti a wontimi emmoa wo ba no ma ontoa so wo tro application ya fa wo ba ne terminal report admission letter a wenya ewo entoa so ye senior high school no any written testimonials fa ka ho ewo school a okoye fabra na sa application ye be hwehwem ne a shortlist ne abomodin aboa na waba be share educate board no a ewo multimedia wo betimi applications yaba ebra etwato e 31st of July eye busumi da etwato no any da edije sankrate na wo betimi aba front desk love anase Insura FM Kumase wo ba Joy FM Adom FM Multi TV ewo kokomlemla wo de ba ye beje sanso no abetimi akọ educate fund at myjoyonline.com and now www.myjoyonline.com na wakope enhwehwemu dodo ewo ho won na wo so yase ene ye de kan wadwen dwumedie e de bro ene be bia ba begine ye nyina ye nim se Ghana ye wa afofida ene ye republic holiday na ye bisa se aso Ghana for yet holiday na say republic no ye wo munti ase ana ene nei abinding hyehyɛ bi egu kwan mu ɔse ye nananom emrewa ne nkokora wo fie he wo tu kwan wo fo kai eye bus aban ka nko ade a ye nyi usika eno no ye bebisa Ghana for mo maka o madwen afa ho saa nso na ye nya ne nteye se akuafo nso abinding hyehyɛ bi egu kwan mu a sebe wo ye nkokora na wo boto na wontimi nye kua ne biom no wo benya bibi e de aso wase menua bi abeme wo ha menua udi sei Augustina Bano badeba dwendwumedie so ene Ghana omampanyin din hyehyɛ eto kwan mu ye se ba wo hwe ye ye no nkyɛn a eye ye sin piafo wo se ka dwen oh eye se obi wanyi na wabefie na ye akufo ado abasu na ohwe no a eje eye pa eye nhyehyɛ papa afa mami misao ene ye se Ghana Republic Day ene ne afofida adenti ne mabe oh ye hu nya ntia niema mu nya nti na ye tena jomusi na mpacho Republic Day na Ghana ye de aman no wote ase pacho de bi kire mi wonti ase ye se Ghana yade ye ho krakra ye nya ye fa ahudi no ye nya hu se e wo se yankasa yetimi boye bra enti no enne nso yage ye ho a ye boye bra eno ne Republic Day no e na wo se emu nya nti na mo ba beton ade asem ben e na apese o ka kira ban oh aban bai wa ma ye hu atoye ye pesika kakla na e dia ye adwuma ye hu atoye pa mi se mi betena asa ye bo si sansa na mi ko fie mi ko a mi nya ka free mi tuel lori fe mi nya ka mi ko si tetegu mi ko fie ba mi pe bibi kakra de aton ade na mi hu ato mi kura yo ye da say ye nua ba no e na wa kire na dwen no sabre ka wa dwedwumedie na na yeguso a ye di bro no mensa ka mi nua ba bi o ha oba pa wudi de say I told me the otimpon happy happy ekwekoto na nya ayo ways of vaka wa dwedwumedie la Adom TV ene Ghana omampanyi e de emre bi aba o se wo ye okuani na wo dwa na wo akokora or ye NCC babro ni friend pension e de amakuafo sa brain so o se ye maame no men kokora ne mrewa no omonfo bus free me pese wo kire wadwen e fa sa asem pacha ye pa aba na abasu ama ye baby tina ton ade nya sika hwe ye ma wo school enti mi ba mi bo na abasu mi da na ase na ene Ghana Republic Day ne nne ye holiday adenti ne wa bedwam and then the enter my bedroom say
sɛ ɔhohɔ no bɛba bɛtɔ aduane akɔdi yɛni hɔ a ɔmo nya bi ntɔ ntina yɛaba yo yɛda wase ka wadwi dwumadie so anasa brɛ yɛgu so no ɛnɛ yaba ɔdɔfo wudin de sɛn yɛfrɛ me atwa amo ni twa ke ganyoji o okay ene mimbabo keba ka wadwin dwumadie yɛ Adom TV mene woba maami aka woba abibo hu